جالي سؤال بيقول لي what is the difference between intuition, hunch and discernment. بص تعال اعرفك ايه الفرق ما بينهم كده بسرعة. اول حاجة الهانش والانتويشن الاتنين دول انا بعتبرهم synonyms او مترادفات، بس في فرق كده بسيط ما بينهم. ان الانتويشن ده بيكون احساس داخلي مبني على الخبرة في الحياة. My woman's intuition told me Sheriff Keller was having an affair. لكن الهانش ده بيكون احساس لحظي بيجي لك كده بسرعه لما تحس ان في حاجه مش مظبوطه. It was just a hunch, okay? اما الديسيرنمنت ده هنقول عليه اللي هي الفطنه او البصيره، اللي هي القدره على الحكم على الاشياء بشكل كويس جدا، وده بيكون مبني على القدره على التحليل. فده الفرق ما بينهم في المعنى. تمام. Trust our powers of discernment, gentlemen. تعالى بقى اقول لك مثال عشان تفهمهم كلهم. When I first met Adam, my intuition told me something was off. A few days later, when he was talking about how crazy he was about helping people, I had a hunch that he wasn't that honest. After watching how he acted, how he talked, and how he treated people, my discernment confirmed that he was manipulative and untrustworthy. بس ده معناه.